Selamat! Selamat inanday ku kon gorengan bakwan. Cemilan inta pengundam kong gogoy akamoro keneng don Indonesian. Apatah lagi agi ondo ni akhir bulan. Boga di dia padoman inogoy imajikan. Bona au ingki baanya totok mi mamana kay mamuntagin pertokoan. Bomo ngandu padoman kain bomo kipirang. Bodika padoman koriongan inta to bulu mata bo anti badai padoman. Yo rasaan ku au imbaanya inggina nain tong kay bidan mo baru inggina bo pikiran. Tua au tong abi pinopo andai ko inaton komintan. Naing kita bo sinumoton kon tahun pemilihan. Yo igumon au di kapatonga moro genggeng bo mo sesingogan. Apatah lagi mo susaturuan tangkim birman. Sedang oyuon ame medung kurmain dia do mo si tarapan. Sedang oyuon intoni buroy dia do no siug tong rantaan. Sedang kay baaynya bi dia bido na uing ginaku kay ni mo sayang. Pokopia au simbarado saan na kuruan na. Kay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tumuot kon surga intaw ta selalu memontau kon hubungan tali persaudaraan. Keamanan po ketertiban tetap padomanaton rukadan. Podonoy kon koyo mogoguyang. Moto tompiaan, moto tabian, moto tanoban, mo akhiran, mo bangkaran. Insyaallah pemilu 2024 mo aman, mo damai padoman. Tabe tangkin selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hauwe, haiyo, ha.